Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v športni park Domžale, kjer nadaljujemo 24. krog prve lige Telemach s tekmo med Radomljami in Taborom iz Sežane. Ja, nekako bi pričakovali, da je tole tekma v boju za obstanek, ampak situacija se je v tem drugem delu sezone že nekoliko spremenila. Debitiral je proti Mariboru, ampak tam seveda Sežana ni prav veliko ustvarjala na napadu, zdaj pa ustvarja nogometaši Radomelj. Tole je bila z naskokom najnevarnejša priložnost uvoda tele tekme. Ja, vendar se zdi, da bo Mateo Monjac danes igral povsem v konici napada. Faten Cengwe na levi in Iskaja, ki zdaj prodira na desni strani. Tole ni bil slab poizkus novinca v majici. Zdaj proti Šariću, odlično se je znašel Šarić. To je tista direktnost Radomelj. Monjac na koncu najhitreje do tele žoge. Koderman ima nekaj več prostora. Koderman proti Cengweju, tole je dobra podaja. Cengwe ima priložnost, še traja tale napad Tabora. Kako se bo odločil? Cengwe podaja pred vrata in brani Velič. Tole je bila standardno situacijo, spet pozor, tole je prekinitev, ki je lahko močno orožje. Radomelj podaja na bližnjo vratnico. Poizkusil je tam atraktivno speto Čalušić. Povsem v konici Faten Cengwe. V prvem delu so sicer še posebej nogometaši Tabora precej menjali mesta v napadu. Tule zdaj je poizkušal Luka Cerar. Cerar se ni odločil takoj za podajo v kazenski prostor. Zdaj je našel Čalušića. Čalušić proti Guzini. Guzina ima priložnost prek vrat Gedeon Guzina. Krasna priložnost je bila tole za Radomljane takoj na začetku drugega polčasa. Salkić podaja v kazenski prostor. Zanimiv poizkus je bil tole. Z dobro žogo pred vrata, nova priložnost Prečka. Prečka je zdaj rešila Tabor, pa Šarić. Po koncu tekme v moji družbi domači strateg Nermin Bašić. Na koncu izid 0-0. O pogledu na lestvico bi vas sicer lahko zadovoljil, ampak kar se tiče priložnosti, pa bi se morda lahko končalo drugače. Se strinjate? Pa strinjam se, sigurno da se strinjam. Imali smo u drugom poluvremenu pogotovo jako puno prilike. Imali smo Prečku, imali smo nekih izrađenih akcija i mislim da smo danas zaslužili da smo pobjedili. Raduje me igra, raduje me build up, raduje me posjed, raduje me tranzicije, raduje me što se vidjelo nešto što nismo baš tako teško u utakmici derbiju, nismo podlegli to nekom pritisku. Mislim da je prvo povreme dosta teško bilo, dosta onako i s jedne i s druge strane se igralo na neku siguricu i malo je teren je stvarno očajan, katastrofalan, da ne kažem. Lopta puno oskače, usporava igru, ne možeš dinamiku napraviti, ne možeš prenijeti s jedne na druge strane, tako da možda teren je danas najlošiji dio svega ovoga. Sve u svemu ja sam zaslužen u drugo poluvreme, pogotovo drugačije smo ušli, dinamičniji smo bili, igrali smo dobar nogomet, dopadljiv i bili smo ozbiljni na kraj krajeva. Evo, ovo je nekako u ovom dijelu treća utakmica koju nismo primili gol, nismo ga ni dali, ali sve u svemu zadovoljni smo, idemo dalje i već u subotu nova utakmica. V drugem polčasu oziroma med odmorom niste menjali, ampak vseeno se zdi, da na začetku drugega polčasa ste bili precej bolj konkretni, precej več priložnosti ste nekako tudi ustvarili. Kako to, kaj se je tu spremenilo? A nekako smo se dogovorili da još jače iziđemo, da još se više malo povezamo. Nismo nešto bili u prvom poluvremenu povezani, nismo imali taj balans između ofenzive i defenzive. Jednostavno nije išla lopta kako je trebala ići. U drugom poluvremenu skroz druga slika, jako dobro, jedna šansa, druga, treća, tako da u drugom poluvremenu stvarno smo dobri. I ono što mi je još bitnije da nismo dozvolili protivniku nijednu ozbiljnu kontru, jer kad tako napadate, kad ste otprti, kad 7-8 prilike ne date gol, većinom se kaznuje to. Tako da smo bili tu, rekao bih, ozbiljni, što smo prije imali tih problema. Možemo mi zaviti svakom gol, ali jako puno primamo golova. Tako da smo sve o svemu na dugoročno, ako gledamo, izuzetno sam zadovoljan sa ovim izdanjem i mada smo imali jedan dan manje i odmora od njih, i to po meni to. Tako da zadovoljni jesmo, idemo dalje, moramo još puno da radimo da bi dosegli naše ciljeve. Najlepša hvala, srečno. Hvala. V moji družbi po koncu tekme je Dušan Kosić. Trda tekma, to ste verjetno tudi pričakovali. Ste na koncu zadovoljni z delitvijo točk? Ja, zdaj, ko sem kolega poslušal, ki je v superlativih govoril o tekmi, o svoji ekipi, moram jaz tudi svoje fante pohvaliti, da v tem mentalnem stanju, v katerem smo trenutno, ko nam praktično nič ne gre na roko,
smo zelo zadovoljni, da tekme nismo izgubili, imeli smo neke težave tudi skozi teden, ampak glede na to, da smo več podajali njim kot sebe, če se malo nahecam, tako da, ko bomo to popravili, pa ko se bomo malo sprostili, bo tudi podoba boljša. Zdaj je podobno vprašanje tudi za vas kot za Klemna. Kaj tu še manjka predvsem v napadu? Zdi se, da goli seveda so tisti, ki odločajo tekme, tu pa vedno znova nekaj zmanjka. Dobro, manjka enostavnost. Radomlje so bile agresivne in mi nismo razumeli, da moramo biti enostavni spredaj, ampak so nam pobirali te neke druge žoge in ko bi mogli zadeti skozi igro in si ustvariti neke prehode, smo kot po pravilu dajali zelo veliko žog nasprotniku, praktično nekih neizsiljenih napak, bi rekel, ampak glede na to, da je bilo mentalno tudi za nas danes težko, moramo biti s piko zadovoljni in seveda s poznanjem, da se bomo borili do konca za praktično preživetje in za obstanek v prvi ligi. V moji družbi po koncu tekme še Gedeon Guzina, tekma, na kateri ste si ustvarili več priložnosti. Kaj je zmanjkalo na tej tekmi na koncu za vaš zadetek? Tudi centimetri, enkrat ste bili res blizu. Da, imali smo prilika koje nažalost danas nismo iskoristili. Ja mislim da sam imao više šuteva nego u prva 3-4 kola, ali ipak na kraju ostalo je 0-0. Nadam se da ćemo u narednim utakmicama popraviti realizaciju i dobiti sljedeće utakmice. Zdaj skupno gledano, kar se tiče tega drugega dela sezone, verjetno morate biti zadovoljni. Imate tudi zdaj že neko razliko do te cone izpada. Kako vi gledate na to? Ma da, sigurno da je za nas najbitnije da skupljamo bodove i da ih skupimo što više do kraja. Krenuli smo dosta bolje u ovaj drugi dio sezone, imamo iz 4 kola 7 bodova i mislim da možemo biti zadovoljni. Danas možda su neki očekivali laganu pobjedu, ali mi smo znali da neće biti danas lagano i Sežana se isto bori za goli život koji mi i znali smo da neće biti lagano. V moji družbi po koncu tekme je Klemen Nemenič. Glede na to, da ste branilec, vas verjetno veseli predvsem to, da je danes mreža ostala čista. Je tako? Res je. Danes smo se dogovorili, da probamo biti čim bolj kompaktni, da Radomljem domolimo dovolj priložnosti. Oni so v zadnjih tekmah pokazali, da znajo biti zelo nevarni iz teh pol kontra. To se mi zdi, da smo jim dosti onemogočali. In ja, veseli nas, da nismo prejeli zadetka, sicer smo želeli zmagati, ampak ne moramo graditi na tem. Zdaj morda sicer niste najbolj primeren sogovornik za to vprašanje, ampak kaj se vam zdi, da še zmanjka tu v napadu, da bi Tabor bil tudi učinkovitejši? Jaz mislim, da je treba zabiti gol, da prebijemo ta let in bo pa spet lažje. Mislim, da smo tudi v pretekli tekmi dokazali, da se da zabiti. Ker ga bomo enkrat zabili, zmagali, mislim, da bo lažje. Najlepša hvala, Seč. Hvala.